wala hi voin chu news hit tak mayom nol maya chung zinga chon hei kan react tur sang te karon clear phei pui zoi chunga MZP in son ngal turin an phut ti te tin vobi kin pong sola to chungchang te SEC Hemi State Election Commission ina kan minister pani puwanal hanale pulal nging lova marte insawifiah tura atina chungchang te tin MNYF ina hemi kan chief minister US Zuzina enge presidential award hadon chungchang te phoka hanlaron soya hei MNF thalai te hantin kong siam mek endik chungchang te hi tuntuma news karon reactor ta chuni te chon ma saber hangan kalanga MZP in son ngal turin an phut ti hi a serious sang reng view mai hathili MZP headquarters ma mi chuan nizan nisom thum pakhat thakat kumsang ni somni pali khan JNV school luangpola an principal Gopal Verma le PT Miss Asay Singchu in son ngal turin an ti JNV a thok tura MR an lak mizo nu chu nimin khan an principal chuan chan le wang omlova aban niya shiat ani wangin mamit MZP froi tu chu JNV a hian an kala mamit police le magistrate po rang takin an kal ve ngal boina so sang lawin an trin thai JNV school a hian SDC P Grace leram diki sailo hovin soihon ani ngalania baran tumtak mizo chuan thil thlen dana soifia a soidan chuan heilongai thlaulukang PT mission hostel chu pon lama akal khum thina tu hnai lirnginga khan an mang anawang le tlan chuana om lo wangin kalkhum to lo tura ati nuwa po ala kalkhum zel mai baka a phone thei ngai si lo wangin tala anda bovani PTM si principal nena azul ko nuwa mizo nu hi bang tura hriat tirani mamitam ZP chon principal le PTM si rang theng bera sungal tura anti chu magistrate kalta chon chairman district board sap nena lo thlen an tiam wangin nizan dar som pakhat le chan ve khan an chin dar theini MZP lam hian JNV school a hian chi le chin thliarna om thin thu soin voi tam tak an kal thin to thu an soya hei po hi are thainan mala ngal turi thunei tu ten sil ngal ani tine khai ma mita chonin thil thleng baksa khop mai hei hostel khakal sakani thina chi chuanin chumikal sakani chungchanga chuanin kalsak to lo turan ti awang khanin complaint principal nena luta PT miss hi chu principal hena du sak te ulek nge mani hei a complaint po a lo tling ram khop mai mo poni sela hei mizo thlawang hovin kan mizo zirlai polte hei mizo thlawang poni chelo until ti tan hei eng poni se mizo emojim mizo lo em poni se adik chelo chona shiat ve te ubokani chumo ti chon hei vobik me chia pong sol ti oma kan enang ngai zol branch MCP chon vobik bengong le tong thelo pakhat khozola thil zwara kal chon pong sola tok ni nan tarlang ngai zol MCP talan danin me che pakhat hi ni somthum takhat kumsa ni somni panga a khozola thil zwara kal chu rosinga zuchi veng chuan lo nuk luin alo pong sol zuine ama hi vo big tong thero le bengong ani hetil thenga hian apong sol tu hian dem tak zet ti ta langin nga zol MCP chuan thil ti sol tu hi ana theyang bera shemnge ni se heteng thil tu nuwa thleng to lo se kan du tak zet ani hete nga zol MCP chuan hetil thleng boy pui tu mimal one stop center le police lamten rang taka atu lang zong an lo boy pui vek ka wangin lom thon soi ti hi kan mu bokani poni sela he bengong chong theilo vo big pakhat chu pong sol ania ngai zol branch MCP ten voice anon na ya zuchip veng ro sanga ka tem ni china han ro singa ti torani heyan lo pong swala poi khop mai shemna aphuang tok chu mungei se kan du tak zet ani ti chonin SEC insawifiah turin ti hi kan enang Mizoram State Election Commission SEC chon minister pani puwanal hanale lal nging lova mar chu insawifiah turin ti bengwana thulak nei talan danin MNYF in VC le local council in Thanturatana election model code of conduct MCC buatsaih anpuna kalzela SEC chuan minister pani hi so cause notice pe in February ni thum kumsani somni panga ma a insawifiah turin a hriatir an insawifiah na azirin man laksun zamang MNF chuan puwanal hana hi MCC buatsaih minister office atanga campaign anpua pulal nginglova mar chu ABL Aizawl West 2 a local council candidate ko khom tumin MCC buatsaih an biltana sarkar ma chopte puang zara an pu thung tin hei news ate po han kan lo chiara an biltana ma so na tur sang khapu lenging lova mar po na soi nge ya te chona maro chu du ai chonin MNF lampang po hi an chestrika atha hetiang hi chu hun kalta te han ngai to le tirang chonin thil thleng reng khani jokin ka hria etian sarkar tak lawan du firta viewero hi chu atha view te po hindi jok te oi po ni sela hei in February ni thuma hianin insawifiah turin an tia February ni thum main mo
chuanin malak chun zom zel dan tu te pawh an langai to chop dor ani hanin soifia dan zirin ti chuan hei rei to khop me hatil hi kan chief minister khanin presidential lifetime achievement award ka USA zukal khan zu dongnol meya chumi chungchang a chuan hei MNYF thalai te hianin thu chuan on siam lani MNYF thalai te chuan thu chu siam in chief minister prel do ma USA tlawm US president lifetime achievement award dong anga ama official social media platform kal tlanga khovel mi puisheta official apuang za le anuwa delete nore le chungchang te ataka petu te hi tu te yan ni chiate US President Official Award adon niya soi chungchang te Home Ministry of Foreign Ministry ten danangin an shit puyam ti te akai noi tul dang te an chui chiang mek ti ta langin hemi chungchang thudik hria chon minshil thaireng an ti chiang zo ka thudik alan chho theinan atul chon national media antinan Republic TV Times Now Notice TV le adang te kal tlanga sei hona po rot ani tur thu ta langin MNYF chuan Washington DC a Indian Embassy le White House po biak po kan tumang US President choi moina niya an soi kan siam zawm takina adon dan le hlanani dan hi ari tultula amak kan ti tultul ti in mizomi puin thudik kan hriat angai ni in an tar lang ti kha aron lang bokari arei to khop mai ang poni sela MNYF te hianin mala kan tuma hei hi khuti lampanga kan mizo unau te kan zo na thak unau te po hi ari late ngei dona hemi function organize tu te po ang poni selen mani kha in soi fian te pon ron nei to khamo ti khanin chiang do fek fokan na soi fia to ang poni sela MNYF te po hen ma han na ta sela thudik chu she da chago molo male te ro kong siam mek and dik tin ya kan en da tur hi nimin somthum pakhat thakat kumsani somni panga khan PWD minister puvan helana chuan National Highway number 6 konpile khamrang in kar kong thom that mek chu Mizoram Truck Owners Association MTOWH roi tu tele PWD official te amuna kalin an endik tini ZPM tu chwa talan danin National Highway number 6 kongpui hi kalphung thar mi pui sarkar chon angai pui mo leya mudmo nar mo anein athom that na te theito pa tho mek ani malak na kal mek chakjok le thajoka tho ani theinan tu naya atumni nan PWD minister hian atloa na thoktu te po theitop chwa zel turina foi tini MTOWH roi tu te chuan National Highway number 6 kongpui chu Mizoram PWD kong enkol niloma se mipui ele bar chok luna kong ber ani awangin PWD minister in rang taka athom thatna thoka ma alakna lom thuan soine MTOWH te hi Mizoram Truck Owners Association te khan o alung oilo anwar te khan ni chu tijanin anni hian in hen president pu bilal zarzo chon thu choron neya kan har satna to te minister in minshit puya kar khatchung le kan beise ai rang le tha kong siam na Mizoram PWD ran thok hi thinlung takin lom thu kan soya hetianga atakaram mangai tu le sarkar chaktak mi puite har satna sethiam sarkar kan nei hi alomom hle ani hanon ti bakani poni se kha kha voini news hit zol karon ti te ania he mi chungchang atobera kan share tak PWD na an hmalak na Mizoram ina en kol po ni lem lo Mizoram sarkar ina en kol po ni lem lo kong an siam chungchang hianin anti thatak zet kate ke point Mizoram sarkar te MTOWH lampang te po la lom thu te pon on soya eng po ni se khati jong kha tuntum video chu ni phot ro se